Haka step Jong ka arpar terik naitung arjar pusau Deputy CEM ka khasil Satan Mos District Council KHADC uba pensingan NCM lalit hiar ban jurip ya ka Ïingkashari Jong Council kabadon han Nongpoh Riboy District nak benta ban pintikna ya Nongtrei kam Jong kate ka Ïingkashari andala dep ban jurip habakren sigilap thai kubor nak liang ba PNCM ulai tu baki Duna ki blalap hakani ka Jingjulor kilong padang Duna ki Nongtrei hakani ka Ïingkashari kumta don kam bantung susu iki Nongtrei nalor ki baladon lepa khnang bakor Nongtrei kam Jong ka Ïingkashari kan long ka bayai be yaranti nalor ka Ïingkashari la jurip ru sai ki wedi kitnat Jong ka KHADC ki blabu Nongpoh ka balai thu baki tei ki we kitnat ru la don kam ban pen bahai ki Ïing Ophis trekam namar babun ki Ïing Ophis trekam ki la jot bat ki la julor apa bumba kitip ya din bangla bu ya ka pod jong majistret aman laki district kota Idun kam nak menunggu ban senten, lakanya dia berka manpower, staff, penjuru lakanya dia berka infrastruktur. Dia yang itu tu lakanya gundu badi kong badi magistrat, di mana dalam kam susu ban penkelanya ka manpower, komputer operator, LD badi Benjistan, berdui lagi staff. Mana kau mampir berubah kunjungi kebun kami. Iba pun kikis sekian ni, klien ikong atang rumah talai sepat li sekian. Kalau don kan iban kampen bahai kan transfer bukan manpower. Kau imbap along ni ya forest lu hilang pet. Kita building iba ni bila don kam shoot, ai don kam ban remove iki, ban demolish iki. Tapi kan yang sarak jaga forest department ban. Kau ni pergi, ini don kam ni building ni. Kau don kam giwi infrastruktur nam ta. Kaput mentaka kanika business tax wah ni kabang itu kan renovate bantenma dan ba juga biangnya lasim dikhen lasim estimate sana lek bahagi di sini bangin yo ya kapan lek bahagi ni kanika compound nang ni ru ka ban kami ban improve ban pemadan antara di fencing dikajing manding imtas ki long nam taban pek lang mentara cimbik biang jong inu frikam di konsilan ni Shushu ulai tu ru baya artli ki an kata ka CRPC bat ka IPC ki balapen kelai ki ka CRPC syaka BNSS bat ya ka IPC syaka BNS ka konsil kan pentrekam haman laki Ïingkashari Jong ka KHADC ki balabu haman lagi district headquarter hoi adin bagajing penkelai ka CRPC syaka BNSS IPC syaka BNS dasai babun ki tangi long confusion rai kabukudi takam jungi kalau ngadin baka government nung ba unut governor la notify ban pendiri kami ya ka BNSS ba ka BNS nakling ko jungi kis banang ni sakaman insin ba tekniki anji batamai Kuman syukudo ya kan iya ki Ïingkashari Jong ka KHADC la pli ha ka lai poetrik jemang arjar pulai dau CEM barim ka KHADC ba tita star wil khan ka jingtmu balabu ya ketika Ïingkashari kalong ban pensuk ikipai ba hakikam mukodama bat kumju ban le ikikot kisla badon kam kum ka bot certificate bat kiwe ki jingdon kam ka ba kipai ba kim don kam shu ban le chaka Ophis trekam ka KHADC ka ba hakanong ba Shillong Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam Duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya